A nije li vama čudno da u ovoj zemlji se ne može obaviti istraga o takvom slučaju gdje je praktički sve van izašlo? Samo da ja nešto reknem, primjer ovakav, ovi dečko ovdje znali napraviti nastup jeben. Moje ime Mate Kroate, vi gledate MC Productions, moj čovjek MC in the house i Srđan Čuk, aka general. Mate Kroate. Ne vrijede kad se ne ispune obećanja, jer dužni smo sve više, zarada je sve manja. Ne sjećam se života bez kriminala i afera, bez korupcije sistema, bez moralnih dezertera. Misliš u ovome, u hip-hopu? Pa nemam pojma, u principu neku imam filozofiju svoju da ću repati s njima dok god mogu Jer to je bio nama tabu, u principu, ta tema, onako. Mislim, razmišljaš i o tome kao i o svemu u životu. Ali onda, kad sam vidio Curtis Blowa u Zagrebu, sa 50 i neš godina, da frajer ubija na pozornici, rekao, zašto ne bi mi onda repali? Mislim, se računaš, ako ja imam, 30 i neš godina, onda onaj reper kojeg sam ja slušao i kojeg slušam, kad sam ja imao 15-16, on je imao, onda znači pa gledaj, ti ljudi danas repaju imaju 40 i neš godina, zašto da ne? Pa mislim da se vidim u ovome. Gdje će me životni put otfurat, ne znam, tipa da li ću nešto još raditi, najvjerojatnije hoću uz ovo, ali brinem da ću ostati još u ovome, dosta dugo, mislim, dok god mogu nastupat ću, dok god mogu, a kad ne budem više mogao nastupat, snimat ću i dalje ploče, makar ne mogu nastupat. Tako da, mislim, do kraja života, ako budem mogo. U principu nemam nikakav odnos s njima. S politikom općenito i smatram je jednom, ne znam, djelatnošću ili poslom koji je dosta kvaran i dosta, ne znam, nekako pričam, sa Setom sam pričao, koji mi producira bitove i to pričamo, kaže on meni jedan dan, kaže, gle, ja sam zaključio da svi koji uđu u politiku nešto skrivaju. Što i nije nije loš zaključak, jako je blizu tome. Ne ulaze svi u politiku isključivo radi toga, ali njih 90% definitivno. Tako da nemam taj nikakav odnos, u principu sam u sukobu sa politikom. Za ove komplimente hvala, drago mi je u principu. Nije samo do politike i političara, mislim da ima dosta i običnih ljudi koji se ne slažu normalno sa mojim stavovima, ali možda ću zvučat bahato i to, ali mislim da nisu upućeni, da nemaju dovoljno znanja da bi mogli protumačiti neke stvari. Jer ja isto tako sam nekad prije zaključivao za izjave nekih, ne samo repera, književnika, kolumnista, medijskih ljudi, običnih ljudi, koji su govorili neke dublje stvari koje ja nisam onda mogao shvatiti. Pa sam mislio da su oni da pričaju gluposti, da nisu u pravu, nisam se slagao s njima. Dok jednog dana, nažalost, nisam naučio na sreću, dok nisam naučio i shvatio u principu da su ti neki ljudi bili stvarno u pravu. Mislim da je tako slučaj i sa mnom i s mojim pločama, tako da je to sasvim neka normalna stvar, što je Bahati jednom rekao, nije se taj rodio kojeg neko ne mrzi, uvijek te 50% ljudi ne može podnijeti koliko te onih 50% voli. To je normalna stvar i ne bi bilo prirodno da me svi vole, naravno. A mislim da se to vuče još od prije, u principu, od početka 90-ih. A sad je to sve produbljeno još ulaskom u Europsku uniju, u principu, gdje su neki ljudi danas su shvatili, neki su znali prije, u principu, koja je igra i da nama nije tu mjesto i da ne bi tim putem trebali ići u stvari. Jer izašli smo u neovisnost, a onda smo ubrzo, par godina poslije, opet se vratili u neku fiktivnu zajednicu koja u principu u realnosti nekoj ne postoji na onaj način na koji se prezentira. Govorimo o Europskoj uniji.
Ja mislim da je to korporacijsko-bankarska organizacija u principu i gdje vidimo očiti primjer, ne znam, na Hrvatskoj, možemo vidjeti to i na Sloveniji, a vidjet ćemo i na mnogim drugima gdje u principu je sustavno opljačkan si, potpisao si ugovore koji te guše i gdje ti nemaš izlaza, znači totalno ti je ukinut, ne smiješ tiskat novac kao država, znači nemaš domaće banke koje financiraju neke stvari, daju kredite, kreditirate stranac sa stranom bankom koji ne poznaje naciju, ne poznaje ništa, samo poznaje novac. Kako riješiti taj problem? A ne znam, mislim, kako riješiti problem, kako možeš ti danas doći i reći, mi više ne bi bili Europska unija i ne bi mi tamo išli igrat se rata u Afganistan za NATO. Mislim da bi poslije toga bi nas bombardirali, najvjerojatnije. Mislim, jedini način neki koji je, mislim da je bojkot, da sve više ljudi shvaća da je jedini način bojkot, da je puno bolji od demonstracija, jer svake demonstracije ispale na drugu stranu nasilje. Mislim da bi bojkot bio prava stvar. Jer kad ne bi nas 1, 2 milijuna platilo struju, reklo fuck you, neću platiti struju. Neću platiti ovu kaznu. Neću ti platiti ovaj porez. Neću ti platiti ovo. Mislim da bi se tu mnoge stvari promijenile i mislim da bi ljudi oduzeli moć onima koji danas imaju moć nad njima. A druga stvar je, ne znam, da svaki čovjek okrene nekako prema sebi, ali više prema buđenju sebe i da pokuša, ali to je već sad jedna fantazija, ali ne možemo ni ovaj prvi bojkot ostvariti, a kamoli onda da dođemo do te glavne stvari gdje bi čovjek bio u principu proizvodio ono što mu treba, ne bi trošio novce na gluposti koje danas troši radi marketinga i jer je uvjeren da mu nešto treba, kupi, imaš 1 milijun čokolada, imaš 1 milijun ovoga, različito, imaš ovo, a u principu je 99% od toga smeće i otrov. Otpadne stvari koje ljudi jedu i nisu zdrave. Tako da dok dođemo do te faze, mislim da je prvo rješenje bojkot. Da mislim da jedino tako možemo poljuljati taj sustav i da možemo jedino s bojkotom oduzeti im tu moć da rade ovo što hoće. Jer čitav sistem je namješten, kako god ti okreneš, popušiš na kraju jer si mali. Pa nekih sad javnih, da me netko baš skroz javno, ne znam, prozivao u medijima ili negdje, baš nisam imao tih problema. Više sam imao problema na nekoj lokalnoj razini, tipa kad sam u Vukovar se preselio, gdje vrše pritisak, znači u malim gradovima u Hrvatskoj. Svugdje korupcija, naravno, ali u malim gradovima je to izraženo, znaš, jel ti u malom gradu, ja kad sam se vratio iz Zagreba, zasnovati obitelj, u principu su mi drugi dan rekli, gle, ako misliš u ovom gradu raditi bilo što, moraš se javiti tom i tom liku. Taj lik je iz dotične stranke, znaš, tipična priča. I frajer drži pola grada. I meni se u takvoj atmosferi ne da živjeti normalan život ne možeš, a ne da mi se uopće biti tamo. Tako da sam nakon 6 godina borbi ovoga i onoga opet vratio se u Zagreb, u principu posvađan tamo dolje sa svima, osim sa prijateljima i familijama. Pa u principu nisam odustao ja od nikakve borbe. Nije da ja vodim neku sad otvorenu borbu protiv nečega, jer mislim da nema smisla, pogotovo ta vukovarska moja priča. Mislim, šta ćeš ti sad tamo, nas je 15 i niko drugi ne razmišlja kao mi. Ni blizu. Onda ne možeš ti u toj sa drugih 30,000 ljudi, kako, mislim, naš. Sada je tu bar pola grada koji razmišlja na jedan način, pola na drugi, pa bi se nešto tu dalo iskombinirati, ali ovak ne. Pa ništa, život repera kao i svih drugih. Možda manje radimo ove neke poslove koje rade većina ljudi. Mislim, ali ne mogu reći sad da je, ne znam, pa onako, sličan život kao i od svih običnih ljudi, samo što repamo.
Imamo obitelji, neki idu na posao, rade, neki ne rade, sve je to borba u principu. Radiš koncerte, radiš ploče, preživljavaš, živiš, niko se ne bogati, nikad nećeš imat, 100.000 eura sa strane od repanja, ali super, ja se ne mogu požaliti. Sve je to super. Postoji ta neka podjela estrada i onda imaš razne scene. Od alternativnih do rock scena, elektronskih scena, rap, hip-hop scene. To je dosta različito od estrade. I ta estrada, koliko, u tim nekim žutom tisku ili vamo tamo gledate neke ljude, mislite oni su super zvijezde, oni super zarađuju, ne zarađuju. U Hrvatskoj na estradi ima, pa mogu reći možda 2 ljudi koji zarađuju top lovu. Znači, Severina, Thompson. Onda ide drugi red na estradi, idu ovi Oliver, Nina Cetinski, onaj, znaš i tako. Do ovih svih ostali koji su banana. Tako i na rap sceni imaš par ljudi koji žive od toga, konstantno zarađuju normalne novce, normalnu plaću. A ove druge imaš koji su demo ili koji su probijaju se tek, neki rade u jednom trenutku bolje, drugi rade lošije, onda se to sve zamijeni. Ali nema veze, svi tu živi smo, tako da mislim da je to okej. Ali je velika razlika, ja ne volim osobno s estradom da me se uspoređuje, jer to mi je naš, ko da si došao Ivi Pogoreliću i rekao mu, brate, jebeno, tambure sviraš. Mislim, nemam pojma, u Hrvatskoj je sad aktualan, bez cenzure, na primjer, jedan filmić koji je izašao u jedno 5-6 dijelova, u kojima jedan gospodin, novinar, glazbeni autor ili već šta sve radi, objašnjava i pušta stvari i onda vidimo koliko ta estrada, pa čak i neki rock bendovi nisu originalni. E sad i na toj estradi imate podjelu od ovih koji nije bitno šta pjevaju, kako pjevaju, koji način, općenito svega, i imaš ovi koji paze šta rade i rade kvalitetno, a opet spadaju po tu neku estradu. A ima ih pun kurac koji mi se ne sviđaju, jebi ga. Mislim, znaš, sviđa mi se, sad svi radovi od sestri Husar ili od Ivane Husar ili od, nekog, uglavnom ljudi s kojima ja surađujem, tipa. Ali ima izvrsnih muzičara, tipa ima ih koji su u onom drugom redu studijski muzičari ili koncertni muzičari, autori koji pišu drugima pjesme. Znaš, ali u principu, na kraju kad okrenem, kad bi me pitao sad kog volim, kog ne volim, većinom volim ljude na alternativnoj sceni, općenito i na urbanim nekim scenama. Ne mora biti hip-hop, samo mi je bitno da je kvalitetno i da ljudi briju na glazbu i da briju na glazbu kao što se brije na umjetnost. Sa nekim višim ciljem i boljom porukom. Evo, to mi je bitno i te ljude stvarno cijenim. Sad ne želim nabrajati, jer ima svega. Mislim, ima mladih. Sad kako je to iz generacije u generaciju, imam toliko godina da je poslije mene došlo već ne znam koja generacija mladih. A čuj, naša generacija se, održala zato što smo u tom trenutku određenom napravili te i te stvari. I to će uvijek ostati u povijesti zapisano. Što mislim da mladi ne moraju na taj način, neće oni nikad na taj način ostati zapisani u povijesti, ali sa kvalitetnim radom i sa odličnim pločama ostaće zapamćeni i radit će i dalje zajedno uz nas ili bez nas. Kad se mi maknemo, odemo, nemam pojma, nije bitno. Što se tiče mladih, ima tu svega, mislim, dosta je danas to, ne briju klinci ko što smo mi brijali ili one generacije iza nas, da briju na hip-hop kulturu, neki od njih briju na hip-hop kulturu, općenito neki briju samo na mjuzu kao mjuzu, na rap kao vrstu glazbe i uopće ih ne zanimaju neke stvari koje su u principu oko toga i dovele do toga i napravile to danas što oni slušaju. Ne razumiju to. Pa mislim da jebi ga, i najbolji građevinac je najbolji građevinac iz tog razloga što je najbolje radi taj posao. A zašto? Zato što se kuži u svaki detalj onoga što radi. I mislim da je
za svakoga koji u bilo kojoj glazbi, pjevač, svirač, nebitno, mislim da bi trebao poznavati ne samo svoju glazbu, čak mora i malo šire znati neke stvari i neke korijene iz koje je nastala ta njegova glazba. Bez veze, mislim, neke stvari su se, to je već ima dosta od toga je prošlo. Danas smo mi svi prijatelji, naravno, što je prirodno, ako smo svi na hip-hop sceni, da budemo i prijatelji. Mislim, prijatelji, da se poštivamo, da, naravno, ne moramo nužno pit kave svaki dan, ali kad se vidimo i da se podržavamo. A to su sve jebiga, ružne stvari na kraju krajeva. A s druge strane, opet ne možeš ni pustiti da neko da te grize, da laje na tebe, a ti sada ne vratiš. Mislim, kad je već takva situacija, normalno da ćeš se osvrnuti i vratiti već ako je došlo do toga. Ali u principu, nakon toga totalno izbjegavanje nekih takvih stvari, a nema baš ni izazivanja nekog previše. U principu, najveći razlog je taj, mislim, jesam u tome blizak što se tiče po struci, ali nisam to nikad radio poslije škole. Ali u principu, a mediji su pokazali su u milijun slučajeva krivima za mnoge stvari, jer su prezentirale ljudima, drugim riječima, ispirale mozak. Znači, mediji služe samo za kontrolu vlasti i ništa drugo. Onaj koji podupire sve to. Mediji nisu neovisni, nemamo ni jedan neovisni medij. I ljudi kad misle da su neki mediji neovisni, nisu neovisni. Jer svi imaju svog onoga iz lobija nekog koji plaća za sve to i gura. Tako da, a osobno sam se na toj razini susreo sa medijima kad su me bojkotirali pušta zbog nekih pjesama, ili je to pretvrdo, ili je to ima preveliku poruku neku da bi se to pustilo, tako da sam bio u medijskoj blokadi, da imam prvenstveno protiv medija tu stvar što nisu pošteni u principu, što nisu mediji onaki kakvi se predstavljaju. Znači, mi smo televizija, mi ćemo prikazati sve. Nećeš prikazati sve, jer ni ne prikazuješ sve. Prikažeš ono što ti kažu da prikažeš i ono što je izrežirano. U tome je problem s medijima. Druga stvar kod medija je, naravno, medije financira novac kao i mnoge stvari u ovom svijetu i mediji se okreću prema onome gdje je novac. Razumiješ? Jučer je to bio u Hrvatskoj hip-hop, sutra je turbo folk, preksutra je nešto treće, ako govorimo o glazbi. U principu, u tom je stvari, u tom sam se ja kačio s njima i javno sam ih prozivao, javno su me bojkotirali, ja sam njih. I opet na kraju su morali pisati o meni. Što mi je pobjeda. Što se tiče ove moje neke dizajnerske, grafičke, što si me pitao, u principu puno stvari je, na koji način bi to objasnio, na puno načina je taj dizajn, vizualni dizajn, sudjelovao u guranju u podsvijest ljudima nekih stvari koje ljudi u principu nisu ni kužili da vide na tom dizajnu, a vide ga, znači sa subliminalnim porukama. A ista ta stvar je i sa ovim medijima, da li vizualnim audio medijima, također sa subliminalnim porukama koje gutamo, a da ne znamo šta u stvari pamtimo. Pa za sad nema, to smo pokušali prošle godine, dobili smo hrpu ponuda za festivale, za velike koncerte, radilo se o nekim ozbiljnim novcima koje bi mogli zaraditi u godinu dana skupa, a ovako sami baš i ne, ali na kraju nije došlo do toga, ali jednostavno mi ne možemo funkcionirati. Meni je glupo općenito pričati o njemu, ja ga podržavam, opraštam mu sve što radi, jer u principu mislim da nije on kriv za to što se događa, što se dogodilo među nama. Jednostavno ne možemo funkcionirati, to je to. Mi ne možemo ne surađivati više, nismo na istoj valnoj duljini.
neke stvari jednostavno ne mogu se odraditi, pokušali smo, nije išlo, to smo ugasili, znači to ponovno buđenje jednog projekta. Da li će ikad biti, kažu nikad ne reci nikad, ja za sad mislim da nema šanse, a ako se ostvari jedan dan, super, ja ću biti najsretniji. Ništa, pušite puno trave, kanabis liječi sve. Nije to laž. Nije Mate, samo doživio astralnu projekciju, kad bude pročitao knjige i malo saznao o tome, bit će mu sve jasnije i ponovo će pušiti travu. Voli vas Vukovarac. Kada rokam diže palac, živjeli.